Ne mogu da verujem, jel se stvarno pojavio jedan od viših? Te oči! On je viši treći! Postani demon, Kyojiro. Kakav sam ja to Hashira? Ali sad je vreme da se iskupim! Nema šanse! Ova dvojica su na skroz drugom nivou! Šališ se, zar ne? Demoni se pojavljaju na ovom vozu! Sanjaš! Ovo je sve san! Probudi se! Pato, gdje to žuriš? Prepolovit ću tu kost! Ovim udarcem! Prosto obožavam da gledam traumirana lica. Ojsa! Majko, nisam zaboravio. E pa ja mrzim patetično slabe ljude. Ovdje niko neće umreti, zato što moram ispuniti svoju dužnost. Rengoku!